Oscilacije i talasi, obnavljanje gradiva. Oscilatorno kretanje ima neke fizičke veličine, a to su period, frekvencija, vreme, broj oscilacija, pređeni put, amplituda, dužina matematičkog klatna, pi i g. Obrasci su t jednako t kroz n, a ni frekvencija jednako n kroz t, samo obrnuto. Veza između perioda i frekvencije t je jednako 1 kroz ni, a ni je jednako 1 kroz t. Pređeni put s je jednako n puta 4 puta x0. I još jedan obrazac za oscilatorno kretanje, a to je t jednako 2pi kvadratni koren L kroz G. Ovdje imamo za zakon održanja mehaničke energije, gdje kinetička energija zavisi od brzine, potencijalno od visine, a ukupna je jednaka zbiru potencijalne i kinetičke energije. U amplitudnom položaju kinetička energija je jednaka nuli, zato što je brzina u amplitudnom položaju jednaka nuli, a potencijalna energija je jednaka maksimalnoj vrednosti i ukupna je jednaka samo potencijalnoj energiji, zato što je kinetička jednaka nuli. Isto tako je i u drugom amplitudnom položaju. U ravnotežnom položaju kinetička energija ima maksimalnu vrednost zato što je brzina u ravnotežnom položaju najveća, a potencijalna energija je jednaka nuli zato što je visina jednaka nuli. Kada saberem ove dve vrednosti da bi dobio je ukupno, dobit ću samo EK max zato što je potencijalna energija jednaka nuli. Pri oscilovanju tela ukupna mehanička energija u svakom trenutku ima istu vrednost. Veličine kojima se opisuje talasno kretanje su period, vreme, broj oscilacija, frekvencija, isto kao kod talasa i obrasci su isti. T jednako T kroz N, nije jednako N kroz T, samo obrnuto ovo ovde, T jednako 1 kroz ni i nije jednako 1 kroz T. Kod talasa smo imali još talasnu dužinu. Talasna dužina je rastojanje između dva susedna brega i imali smo brzinu talasa, oznaka V, a merna jedinica metara kroz sekund. I imali smo obrasce da je V jednako lambda kroz T, odnosno V jednako lambda puta ni. Iz ovog prvog obrasca možemo dobiti lambdu i period, znači talasnu dužinu i period. Lambda je jednako V puta T, a T period je jednako lambda kroz V. Iz ovog drugog obrasca dobijemo da je talasna dužina lambda jednako V kroz ni, odnosno ni je jednako V kroz lambda. Šta je zvuk? Zvuk je mehanički talas frekvencije od 20 do 20.000 Hz. Preko 20.000 Hz je ultrazvuk, a ispod 20 Hz je infrazvuk. A ono što mi čujemo nalazi se između 20 i 20.000 Hz.